menongko di mengari. Rasa tandi beban sekali. Aku pakai jam situ. Ya tabu mi dah lapar. Pas beli semang gitu. Hari aku jam pegel. Tang pasar kan malah bedas lagi. Kalau tu pegel loh. Aduh. Ulah kaki kenta apa sepai. Mak pi kopi. Astagfirullahaladzim. Ih, cong klub pencok Siti Abasa. Ya pas ke dapur pak. Lesan misanal. Ikan tak apa-apa cong. Meni kelopai. Ya meni kelopai. Mentelah nggak biasa gelas sih pak. Ila ke lu kau ngalau tu. Apa ini? Kan Siti Abasa. Tuh. Parah teleburan. Ya kacau. Wah kimeng. Karena nyaman. Algung kedua. Macet panas sih dia. Mbak kita yang hari aki salah. Nanti anak tidak long tolong sekali kering tuh. Dem malah anak naruh. Cong, kacong. Cong. Tak limpah nago tedo. Makin tekos kelar siapa asamu nih hari ya. Aduh jaga. Kenapa? Gue digempa. Cok sak pasan pate dung mololo. Siapa aja tuh deh? Iya mah ada lava aja pak. Kena awas mungkin mate dung boleh ya cong. Siapa aja? Njok bapak orang tedo ngami peman nyaman nih coki. Tar koran nongki. Tedo boleh guys nyaman. Kalau ngami peman nyaman boleh. Abu kacau mata di keluar deh. Macam apa itu? Aduh, palang nih. Mati dung boleh bakul. Duh, oke. Aduh, tak boleh kalau kamu apa? Nak tanpa nongku makiran anak situ. Yuk selamat jaga. Tak joki pemelendong tengah aja. Tomat dua, capis segilu. Jak sajib dah aku apa mak ese cili. Aduh, makin lereng aden teh aden. Pace gitu. Pas tadi aden teh jawaban jadi tang dedek gemoy ruah. Pas tak tiba deh kepastian. Duh, tahu. Teti sajib jangan ada teh aden. Lek kelakuan kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada aden. Jawab japon tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ya mi tang colong tu. Nah kanan nyak nginum mongku rek. Jip, mak nginum jip pula tak apa sejip. Mata apa sah? Cekin laku. Apa kadain ji ya cek kalau setengah empat. Benila ada ni. Adon dein ji jip tang HP sadon guru jip. Setidak kon kaki guru ya. Mak pocur setel gegan tak sampai segelas. Cok mangkan je pakai es rebe gelak saya ciling itu. Es cia tidak tak cia. Cok reng menggoda. Tak kalah ada anak satu. Oh, kaki jip. Pakai dem aja ya. Yang kau rosoro abah ntar ke toko. Oh iya launan. Lah kau ngangkat dia. Iya. Kali saya ciling es ya boleh. Cong, kacong. Apa pak? Roman jaga apa-apa antar ngare. Makin jaga aja tak kira ngale. Emang serba apa cong tak kau berdering masuk. Oh iya pak. Hilang kau mau ngare. Iya pak, tengah ya. Cong, gitu Udah mate. Jangan nyabung ya. Maknya bikin rencing teh, bisa hari. Matanya biaja. Ya tau yang bikin rencing biare king cantar dem, inter ngare cong. Ya ini teh, cok tang surat tangan deh ya. Jadi bi ilan basah. Ya ampun lu teh. Enje tahu sare cong. Kongker ngare.
Tadi mah ke esek sancing kaki tani ngene. Sampai ada entek kemari piye. Hilang kok mangker tak kok tula malam. Oh iya teh. Ngakan bek. Nak bek nak. Tujuan bek. Ya orang tak tujuan ngakan. Duh, maka di sorok are lah. Walakin ngare apa ya? Takut ke malam beri ya. Pak buka mana? Kacong demah mun tedung pole main kayak kolek. Aduh, kayak mati dong pole kena. Jak selamat mereka pejeng. Kan kita apa jangan paten betong kali songko. Pentok tegak esak makin nyabut. Lo sing arek Gus. Dagi bulan nak receng tak polekat. Jawab punya Gus. Jangkau ki guru mangkat. Hilang kau mangkat gada ya. Iyalah. Jak makiringan di embe. Pangakan na tujuan di menusan. Tak tahu ya sengobo kok koros. Rayong kumbe mana. Kok Jepang bos. Oh level. Tadi ketul. Ada apa lah aku semudil. Mabah tedungi tabut. Jangan menang tedungi roman. Kus. Abe kelenger ke bola aruna. Luga. Abu kelenger rongkur ya. Kus. Abu nak. Jangan mering kau usung nak. Kus. Bara apa teh? Tahu jong. Jangan mau temu kelenger. Banyak tolongin dan jong kecil. Cip. Jong. Oh, tempat. Tarik cecer jong. Untuk dunia kita narik. Yo teh Faisal roa orang gerak berak ki bubur. Tahu ya. Tarik jong, tarik jong. Ayo jong, nanti mulai jong. Kecil aja. Kita mantap kali om. Ayo. Pak, Agus. Pak. Ada apa teh? Tahu jong, mau temu kelengar gila. Talon. Kus. Pak. Kau coba sadar lagi Kus. Hilang kau mulai jong ya. Oh kita si gelangkong teh ya. Iya jong. Bilang kau mulai lagi itu ya. Oh iya gelangkong kapi. Kok ada mulai gitu? Iya gelangkong. tuh. Itu. Ada apa lagi Pak mak ketiga saran deh. Apa Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi kaki kan lapar ya Pak, benih kan sakit.